Hak Jingiatakhuh kali ke belajar menem step Ribhoi district. Kawai ke Trok ke bakit Kynta ke benda nombor ML Khatway A iwi Saulah Hinriu. Kali tenda ekipat ke kali ket Kynta ke benda nombor NL Northway AD Saniway Laisan. Bak hak ni ke Jingja way u driver jangan dekat Trok. Ulah sakut adu Kynta hak seat ke Bosyong. Uni bola mensau uni Draibar kerteng hampaya lalu nak senang rakabab West Jingiatakhuh district. Nak jingerap jengki crane ala bansai yang ni Draibar nak jaka kabo sakut hadin Kynta. Kani ke Jingiatakhuh kali kala ja hakan national highway Hinriu kan armail ke badan hajan jangka jorabat Ribhoi district. Uni bomensau la penkit jak GMC hospital ke kali 108.